Maya nimo matigari ma ngari ya ukui wa muingi ya sako ya 2NK iria egutwaraga athii mwena wa Nairobi kuma Eldoret. No riria ikinyire mwena wa Sobea ya guthana thutha turera iria irathukiire na guteyanĩrio barabara mathaa-inĩ ma utuku. Dereba wa lori iyo Noah Simiyu oigĩte atĩ akorire dereba wa matatu iyo uria uragurarĩte hanini akigeria gwethara kuma matigari-inĩ ma ngari iyo, na thutha ucio dereba orĩra mĩgũnda-inĩ ya mbembe iria iri hakuhĩ na harĩa mutino ucio uhanĩkĩire. Dereva mwenye gari alikuwa amelala matatu. Alikuja na speed sana. Kaingia akanipiga mpaka excel yangu ikang'oka yote. Nilipomuuliza dereva wa matatu aliingia kwa mahindi akatoroka. Kuringana na umwe wa athii aria magukuĩtwo ni matatu iyo, dereva wa ngari iyo ni akuonekaga ari na minoga mĩingĩ. Tulikuwa tunaelekea hapa Sasangwan. Hapa kuna trailer hapa kuna matrailer hapo. Dereva sio alisizia. But mwanzo mimi dereva nikitoka Kitale nilimuona alikuwa analala kwa basi. Na alikuwa anakaa mchovu. Alala kwa one of the Nissans hapo kwa stage. Hasa wakati nilishuka chini mimi nimwangalia nikaona tu labda huyu jamaa labda huenda kitu katokea. So I can confirm we received 7 victims of the Sobea accident between 2 a.m. and around 3 a.m. So out of the 7 victims, 6 were admitted with several injuries and one was treated and discharged home. So of the 6 admitted, they have been stabilized. No one is in critical condition. They are all now stable. Andu anana aria maragurarire matwarirwo thibitarĩ-inĩ ya Nakuru level 5 kuria marathie na mbere na kwamũkĩra ũrigitani. Ngĩribotera Inooro TV, Njĩtagwo Njambi Wanjaũ.